turagushimiye cyane mukama, turagushimiye cyane nyagora ku ngoma, turagushimiye wowe uri isoko ry'ibyiza byose dukeneye twebwe abana bawe. Turi ku gicaniro cya saa 10 z'umuhingamo, izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12. Mwami Imana nyagora ku ngoma, raba ryiza ubuzima bwacu, uduha umugisha, uduha umugisha, uduha umugwiza, uduha ibyiza, uduha ibyishimo, uturinde kubabara, udutera iteka kandi uduteturure mu makuba y'ubwoko bwose. Nta kintu na kimwe dushobora kuburira mu rukundo rwawe, kuko turakwishimiye. Mwami Imana nyagora ku ngoma, wowe uri urutare rw'ubuzima bwacu, wowe uri agahimbare kirukana agahinda, wowe uri umunezero ukuraho umubabaro, wowe uri umugara ugaragaza ubwiza dufise. Mukama gaza mu buzima bwacu, beraho sicara rimwe muri twebwe, uwagukigwe ntiwagigwe, uhere mu mutwe, mu bwonko bwacu, ubuzima bwacu, ubwo tubayemo, turinde kubabara. Ko waduhaye Kristo nk'umwana wawe ukunda cyane, ukamuduha kubw'urukundo udukundira urwo rukundo turubyaza umusaruro. Tuninaze Kristo mu mitima yacu, tuninaze Kristo kubyo yadukoreye n'ibyo abandanya dukorera, tuninaze Kristo ku butware bwiwe, tuninaze Kristo ku budangarwa bwiwe, tuninaze Kristo ku bw'icyubahiro cyo kigaje muri twebwe, tuninaze Kristo kuko ari umwami w'abami, tuninaze Kristo kuko ari umuziranenge w'ubuzima bwacu, tuninaze Kristo kuko ububasha bwiwe, ubwiza bwiwe, imbabazi ziwe bihorana n'ubuzima bwacu. Kama Yesu Kristo umukozi mwiza, uninaze muri twebwe kuko uri isoko ry'ibyiza n'ibyishimo dukeneye mu buzima bwacu. Ewe Yesu Kristo umwungere mwiza, ewe Yesu Kristo gahimbare ku buzima bwacu. Igihe tugufise Yesu tuba dufise byose. None ko twamaze kumenya ko icyaha aricyo kidutandukanya nawe, tukamenya ko bube gito ariko dutandukanya nawe, ndaciye bugufi munsi y'umusaraba wawe, ngo muvu bw'amabwiriza Imana niyidukiriza, niyitubohorera. Ngo Abanyisirayeli babwiye ngo Musa n'abacira inzoka isa n'izo ziko zirabakomora, ujya gucisha bugufi umutima wiwe niyigire igihangange, ngakwihweza iyo nzoka, ngo ubusagwe ubumara bwose bwari muri we uramuvako. Mukama Yesu Kristo nciye bugufi munsi y'umusaraba wawe, kugira ngo imbabazi z'Imana zitubeko. Ubumara bwari ko buraturya, ubugome bwari muri twebwe, imibabaro yari muri twebwe, agahinda kari muri twebwe, bikugwe ku buzima bwacu mu izina ryawe. Yesu gabanya ibitubabaza, Yesu gabanya imibabaro tugendana, Yesu kuri bisuzuguro ku buzima bwacu, Yesu nezereza imitima yacu, Yesu nezereza ubuzima bwacu, Yesu himbara amarangamutima yacu. Mukama Yesu Kristo umukozi mwiza, Mukama Yesu Kristo umukozi mwiza, Mukama Yesu Kristo umukozi mwiza. Yesu uri umwami w'abami, ni wowe wenyine ushobora kuvuga ngo nimukugwe kw'ibicumuro, igicumuro cyawe kirababariwe tukaba tubabariwe. Uyu munsi wa mbere utanguriye iminsi 6 isozera uku kwezi kwa mbere, turagomba gukura ariko yinjiza umudayimoni muri twebwe, ariko tutabifashijwe nawe ntacyo twokwishobotsa. Vuga rimwe gusa imitima yacu ibohoke, vuga rimwe gusa ubuzima bwacu bugire igikundiro, vuga rimwe gusa imibereho yacu ibe myeranda, vuga rimwe gusa ibyangiritse muri twebwe bikundike, vuga rimwe gusa uyu mubiri uri kuraturya, utu tudemanjezo, uyu mugongo uvunitse, uyu mutwe umenetse, aka gahinda kari mu mutima, ishetani iteza ubwoba, byose biranduke mu izina ryawe we Yesu. Kama Yesu vuge rimwe gusa ubuzima bwacu bugendeke neza. Mukama Yesu vuge rimwe gusa ubuzima bwacu bugendeke neza. Mukama Yesu vuge rimwe gusa ubuzima bwacu bugendeke neza. Uri umwami w'abami,
uri umukiza w'ubuzima bwacu, udukiza ibyaha n'ibyago, udukiza imibabaro n'agahinda, udutandukanya n'ibidutetereza, uduha amahoro y'umutima, uduha ubwiza n'ubwizigirwa. Amaraso yawe meranda nashungurukire ku buzima bwacu, duhabwe icyitegererezo cy'ubuzima kandi dukugwe kw'igisozo muriro. Mutima wawe mweranda niyurukiye kuri twebwe, byari byarangiritse bigira ishusho muri twebwe. Mutima wawe mweranda niyurukire kuri twebwe, byari biduhangayikishije dutandukane nabyo. Mutima wawe mweranda niyurukire muri twebwe, tunezerwe. Urakoze mukiza mwiza, urakoze rumaranimba, urakoze gahimbare kacu, urakoze bwishimo, byiringiro, mizero na munezero wacu. Komeza ingene dutere iteka, utunezereze, udutabare kandi uduteture mu makuba y'ubwoko bwose, duhabwe ibyiza n'ibyishimo kuko turahiriwe cyane. Amen. Tugire Kristo, muraho murameze neza, Mukama duhaze ibyiza twese, Mukama turinde kubabara, Mukama twagurira imbibi. Imana ibahe umugisha mwese kandi ibahe kwagukirwa mu byo murimo byose. Ubundi turi mu isambu ridasanzwe, tuganira ku bibazo mubaza, indoto murota, n'ishishiro mutanga cyangwa bya bintu 12 mwashyira imbere y'Umukama kugira ngo abibaronse muri uwo mwaka. Mukristo rero yabajije ngo akabazo mama komera Kristo ni muzima, amahoro y'Imana bane nawe. Je kenshi ndiko ndasenga arakunda kuzamo kwanyuza, birasigura iki? Ubundi kwanyuza bigaragaza ukurambirwa k'umubiri, bikagaragaza ukuruha k'ubwonko. Ukurambirwa k'umubiri, ukuruha k'ubwonko. Kwari igihe umubiri utaburushe ukabubyutse mu bukayo, woso ubara umuruho w'ubwonko n'ubara umuruho w'umubiri. Igihe utavuye kurima, igihe utawize mugabo ukayabona, n'umunaniro w'umubiri ikaba ukurambirwa, n'umunaniro w'ubwonko kukaba kurambirwa k'umubiri. Voilà. Nico gituma ni hayagura uvuye kurima, uvuye muri siporo ugize hayagura umuntu afise umunaniro w'ubwonko. Rero buriya kenshi iyo bigushikira gusuri gusenga, nukuvuga ubufise igisoko rukibi, ubufise ikintu mwisi y'umwuka, ubufise ikintu gitsikamiye uburenganzira bwawe bwo kuba neza imbere y'Imana. Buri wa muntu usabwa ko wingingirwa buri gihe cyose. Mwisi bitagaragara reka ikintu kirazimbye rwose, kirakomeye rwose, kuko iyumvire wewe uri muhira uri kumwe n'umuteri inkoni wayagura, ugeze imbere y'Imana urayagura, bisigura watakaje ururimi wumvikanamo n'Imana. Yabese ariko arasenga kuko yarashingiye kuri pwando, yarashingiye ku buzima abayemo, ntabwo yari kwayagura n'ibyo ari gukunda. Yaravuga ngo nyagurire, yabongire neza, yavuga ngo ukuboko kwawe kubane nanje. Ni ukuvuga ubusengera mu bintu, ubufise akantu k'akazima yongo, ubufise akantu murabona nk'iki kintu nk'ubu kuzungurirwa iyo umuntu azunguriwe haza ibintu isereri, haza ibintu bigira nk'igipfungu. Ufise igipfungu mu bwonko bwawe ariko gishingiye ku marangamutima yawe ku buryo ubanye n'Imana. Kubera iki? Umaze kubibona, ni ukuvuga aho mwanya uri kurayagura uba ari umunaniro ugaragaje imbere yawe, imbere y'Imana, kandi ubwonko bwawe bwabwirizwa kwigarurirwa n'Imana. Ubundi umukristo
Kristo yuzuye ubwonko bwiwe bwigarurirwa n'Imana. Nukuvuga ubyutse wumva n'ikinokora. Ukiri kuraganira n'abantu ugiyaza gufata ingingo uravuga uti mbe nubashima. Nicyo gituma umuntu w'umukristo kenshi bavuga ngo ni umugome, kuko ingingo agenda afata zigenda zinaniza abantu. Agenza kuganira nawe, agenza kuvugana nawe, aravuga ati mbe manana kuni naje. Mushaka kuryohe bwakagara bavuga ati none nk'ibi bintu byunguye ikibyigishije kabana. Kamega no bwibone mugani ingabire ni impano, ni umwamagaro ugirane uri kuraturira, uri kucana umuriro muri wo. Siko sinabwiwe rutsigene twagendanye n'umukeyi n'abavukanyi tugiye batacu twinona ngabo nufatwa n'ikintu cy'agahinda. Fatwa n'ikintu cy'agahinda ndatanga ndumigwa turi mu bintu byiza gusa. Ndavuga ne nkibi iyo ntabizamwo mba nkoze ibingana gute. Ndavuga none nka nabunguye iki bobo banyunguye iki kurya kunywa kugira sante. Numva ndarushe mu mutima kandi numva sishobora kureka kubibabwira. Ndabwira nti yamara turyohe ngamumve gusuma amagaro wanje. Ni nko marura abantu reko bandotore. Marura abantu reko bamanuri. Marura ijambo ry'Imana ko basoma. Marura abantu mugabo mwebwe ndabamariye iki. Iyo ntanza muri mwebwe yaco mwari guhomba. Bose nta numwe yavuze ngo twari guhomba uwagira icyo asigura. Musaza wanje kwivura ni wafashe vura aravuga ati burya rero icyo ni kimenyetso cy'umuhamagaro. Burya ni kimenyetso cy'ukutahamagara ugira. Nukuvuga rero iyo wayagurira imbere y'Imana ubuhari nk'ubutahari. Ubuhari uhanezerewe kubw'ibishobisho mugabo inyubako y'amarangamutima yawe itahuzuye. Murumva ko ari ibintu bibi kose kuko Imana nivuvudikira. Ni arushobora gukora ibintu byose usabwa mugasanga ibintu ronka ugaruva amashimwe ugarugira n'Imana yagiriye ibi mugasanga ni wigeze ugira n'icicu bicimigisha babwiza kuronka kubw'icyo wakoze. Sanga ukunda muguha tungo ugasanga kwiyebera Imana urayiyebeye muguha nakantu ko kwicuza ukababwira dire bontu ngabo giriki mugutabinezero cyane kwicara tumva ko ari ubuhamya bwawe. Ugasanga inyambaro wambara neza mugano binezerewe ku buryo bwo buhamya ku buzima bwawe. Nicyo kibazo. Niki yokora kugira ngo ibyo bintu bihe imbere yo kujya gusenga banza utegura umutima wawe uti nakindi naby'urukundo naby'ibyo kurya nabyugira ngimbere y'umwami wanje ngiye imbere y'uwumbonera byose ngiye imbere y'uwuzi byose byanje ngiye imbere y'uwunyitwararika ngiye imbere y'uwunkunzi ngiye imbere y'uwunyoboye ngiye imbere ukumva ko umfishe umutekano wose. Cyage wamunaniro wumvishe ugicuhaguruka bwira Imana utereka nje ko ndakorutse no muri sport shogenda no kunywa amazi shogenda no ko gushobora kugenda ucuhaguruka kuko nta nyungu za kwakora. Ni umva kwitse sachenda zijoro kurayabora isuzumura buti mujyamerwa kuryama kera umunaniro w'umubiri Imana ni wohotera ucugenda ujyabo bwira Imana utirera Mana naringize gusenga umubiri ni wari bwawuna n'umure neza ngo ukuremwo ibyo tumuguma wayabona nubwo ngo nuko ndagiye gusinzirane nawe nzobusenze usigo bwija Imana ndiyejeje byaganje ntangira amashetani yose abo twari guhura kuri rizamba kamfatira kuri mwebwe muhahuriye n'abandi abari ku mane zine zisi uja gutaka ubugwayi mukize nanjye ngicike ubutaka urubyaro urumwe nanjye urumaye murumuna wanje ni wabizi Theodose agona kuvuga ngo jewe rero ngo muri ko murasenga kubera studio irabara n'icupa ry'amama ngo muri ko murasenga ngo ujya amasengesho yose banaye ngo twebwe numva ijoro ryose turara kumaza ati nikango yugakunda ndapfukama ku gitanda nanonza muri studio kandi niko koko akanambwira nibyo nigishije arige mu jomba ndiko ndigisha atariko kandi iyitiro nifashe ngira Imana ngo byawe nibasenga byose byiza cyane bimwe ngeneye wandemera ntari bwaro ni kwanje uwo mukobwa wasenze ndabaraye. Ukuvuga rero mwige kubana n'Imana mukuri kwayo akuba imbere y'Imana wayagura agukugende ubugwego jengetse ko gukwemera ntajejwe nk'ikintu mwishengero ngo vuga ngo mfite cyane bimfate namaze kwinjira muri cyo gigo ko rubaneje akajagara nganagiye mwishengero sakanga ndiko ndayagura ndiko ndasamara no hakuruka ngagende ngabwimana ndagaruka mu bise saa 10 mu gatonderana ni mgakwera imirimo yanyu mufise gace bituma Imana yapfuye umunsi wayo bica byabo
mugabo wumve ngo uhagarariwe n'imyuka mibi uhagarariwe n'intege kandi mana n'ibinyantege n'abamarika niba abanyantege sibyo cyaguruka ugenda ukora ikindi kintu cyangwa ikindi kintu cyagenze gato amubone kugaruka mugabo ubundi aba uhagarariwe n'umwuka w'ubunebwe wo kurambirwa kandi uwo nuzana na ku Mana cyo gituma ubunebwe ari igitutsi niko imigani ya Salomo 6 yavuze mwene Siraki wa 21 yavuze ngo ikinebwe ngo kimeze nk'ikiroro cy'amaziranoki so ntihagire umuntu azoguhenda ngo uba wasenze ya oya gusa kuko tuza tugwaye ngo Imana ituvure ushaka guca wivuguza nk'ubugwero uyu munsi wumvise inyigisho kavuga umunsi watanguye kwayavuga no marashiya Yesu citanuka yirukana mugihe wisuzumye mu mutima ugasanga kubyukuri umubiri wawe usumunaniro usanze ari ubwongo nawe nimba wayagura ko ibitekerezo bibi wari ufise uwaguwe mukiye abakunanije abaguteye bagusuzuguye igihe mukibikiri kubaye ko kubera mugenzi wawe cyangwa wenyene ugaca witandukanya nabyo ugahamagara ingabano za mutima mweranda n'umuco wa mutima mweranda ukabona gukomera jewe keshi ndiko ndasenga arakunda kuzamo kwayuza bisigurike nikuvuga rero babisigura ko ari imbaraga ikuriko ukwiye kubohoka iga rero kubohoka kandi we wibohora ngaho kubera iki imigozi tuboshe nibyo ipingo nituyibohora mugabe iyo babushe kuko kumwe wo kwibohora kiba ari igipande niba bisigura ko wegukiye iyo myuka mibi gusa usinzira ukabona ni ikintu kibi kirengeje none rero mu izina rya Yesu Kristo muhabwe umugisha n'umukwiza muhabwe umunezero bwiza n'igishimo bikubeko wige ko ni weguriwe shetani weguriwe imyuka mibi no ni intege nke ni shetani hagarariye intege nke zawe kuko ubunebwe si ubugonde iyo bishatse burakuvako bishake rero wigobyore undi mugisa avuga ngo komera Kristo ni muzima amahoro y'Imana bari nawe yanitse mvise utubazo tubiri kandi unyishyuye uwo bukoze kuko uberuka warasomye ariko ntiwishyuye nta nyinshi na rose hari gere kangaza ngo nasomye kweli jeje muri WhatsApp byose nje mbyugurura rero ziba ari message 3 4 igihumbi amajana 9 byose nje mbyugurura kugira ngo ntiyagire bituma telefone itagira kugira biceho nabigeneye ko bice kuko iyo telefone ndyakiramo si byo telefone mbikoreramo nicyo gituma n'inkurotorera nzokubaze ngo buye nibyo wanganira wapi yarigera bona nabyuguru kibaza nabyuguriye ko mena byugure ndi muri WhatsApp mwese tugenda mwese mugabo sinuguriye muri WhatsApp yawe yonyene ibyo ndabishobora kibazo cya mbere ngo iyo ukunda kwayuza kandi icyo nakikwishyuye mani go mugisha wasuyemo kibazo kabiri kenshi kabaho mu ndoto zanje mbona nasubiye mu gihugu cy'amavukiro ariko simbona impamvu ngakunda kubona ndi ku kazi nahora nkora cyane ndiko nditegura iki kibazo nacishiye kuri ngo subire hanze ariko ngabona itike ari ngorane kuyironka nkabona mfise visa itike yo gusubira ku kazi sindayibone ndi hanze ariko ngakunda kugira izo ndoto zisobanura iki mukozi Imana zisobanura ngo ni witunganye nuhora ugabye itara ryawe ry'amega nukarondere gukemura ibikomeye kandi bitutarabikemura nukarondere gukemura ibibazo byo mu muryango w'iwanyu kandi nawe ubwawe utarozuza inshingano zawe sibyo nk'ubu nk'akaro ugasanga witaye uko babaye ukabona urakeanirwa witandukanije cyane wiyobagije itegeko ry'Uwiteka ugasanga uri hanze uravuga ngo bakeneye kubaka bakeneye uri bakeneye mugabe cyacu cy'ubukama n'ucyumvira kandi ariyo ntandaro y'ubuzima bwawe bwiza n'akaroro ngwaye sibyo harimo imburi kushobora kuzokeanirwa nawe wowe uri muhira ukabona umuryango wawe kuzura n'umuryango wawe ukabona umuryango wawe ugakanirwa kandi wari ufite uburenganzira bwo kwambuka kujabuka kurenga imbigo beyond ni ukuvuga mugabo kisanga habaye inamba ziki zico wagezeko niwabwirizwa kubura itike watashe kuramukanya umuryango iwanyu oya ubundi iyo watashe uritegekanye ukavuta imbere pasiporo yanjirire ndi ku mwanya umwe bisuye kuyangarana ugenda mbega nariyunse n'abantu bashaka gufasha ku buryo visa y'ubitazongora noneho kira noneho ngo visa irahari ahubwo habuze itike ukibona uri muhira kandi nuvuga ni Imana ibikukugira inama kabwatsi mwana wanje ibyo ukora byose sevi ibyo ukora byose bikaziganya ntukagombe guhereza ko ibibazo by'umuryango ukomokamwo we ntuzobimara byose
byogenda neza gute vuguti ishobora gukenera itike nta buryo ngo arigitike mwibuke badata baje muri vacances baje kuramutsa imiryango sefu baje kuramutsa imiryango naho uryo yasora mugani yasora itike oye nukuvuga rero Imana ikirabwa turi kumanirako reka ndakwakarura sibyo nanjye nigeze kuba mu mahanga nikangwe Jesse nawe sindoto mugabo navuga ngo nagize nkiyereko kuko narice ahantu ndi umuntu umwe atawunjagabuye atawugizene kuko amafaranga nakoresha uko nshaka mu buryo bunyuze umutima wanje mugabo usumwe ni cyane avuga ni bendiki kuko ndamaze kontra ya mbere imyaka 2 amadeni ndacafise navanye mu Burundi abana ndiko ndabagaburira ko amafoto meza ndayaronka bagiye ku beach ndiko nibaza ko ndiko ndabamana imibabaro kuko batawe na papa na mama kubwo ubugome bwabo babana na murumuna wanje abana cyo gihe naco bari bankenya ariko mbega kwa akazi katagira kontra kubera ngwaye bondungika nayo bari kontra y'imyaka 2 bondungika ndikagira sonse mbega ko nubundi amaherezo y'inzira ari mu nzu ko nzongera gutanga abona abana banje ko aka kazi anytime ishobora gukora ikosa rito bikakuba nyihanganira bakandungika niki ndiko ndakora ngo ejo hanje hazobeheza nayo nangoye gutangura kugendana n'Imana usanga ningisha inama abantu uwa mbere nagishije inama iyo ni amahera biranzi sanga yaba umuvukanye yaba umubyeyi yaba inshuti ninagisha inama Imana nikibaza uwo mwaka ngerageza gukora ya mugabo y'irongo ndavuga ati reka rero mbibwire tige yandiye gusumba abandi simvuze ngo twaje ikirikimukana n'umwe mbere yone usibonga burira abana kuko ndumuharurira kawaida munyuma niyo nikubitagashi ndavuga nti nta yindi mbaraga ihari andiko ndiganeza nk'umusazi mu bihugu by'abara narondeye abagenzi mwose shaka kwikwegera ko nta yindi mbaraga ihari ndavuga nti hari icyo rivuga ngo bika ubutunzi bwanjye aho umusutagera aho incegera tezagera aba komisiyoneri batagera abagenzi dukundana ngo gura parcela aha waza wumva ubutumye guratse ngo amafaranga bayi komisiyoneri ngo bayidugije kabiri ndavuga nti wapi bibyose bivuye ndabwira Imana nigira kubitsa ubutunzi wavuze ngo tukubitsa ubutunzi kandi ubutunzi ishobora kuko abana bakeneye kurya n'ibigwa byose ngabitwara mu isengero byose n'inzu bandikiguko none bigenze gute nzingura Bibiliya none muri Maraki ndavuga ni kimwe muri 10 ndavuga sinzosohoke kujyana hano mbere kugira bimbuto umushara wose ndawugo arafishi ibyo bajya n'ibyo bari nawe ntabara umbure kwigisuzuguri ndi amade ndi abantu b'abandi ndondera umwidegenge wejo bazoza kandi ndondera nikizomfasha inyuma yo kuba nashoboye gukora narondeye umuntu numafasha ahubwo numa byinshi ndakwemere ko nzofasha benshi nabaye bagurutse mugaba kare na kare narayenga ngwe umukaza ngo umusaza ngo bamusoye mu ngwe ngo arafunze ngo ngwe ngo mugabo yafunze ngwe wiki nkaba no kuja mu madeni ufaranga gose nabo mate ibibazo by'abantu nimushobora kubikemura mwebwe kandi bibyabaye ko no muhamagara naza ukazona mu rwego ndabuze iconye ngwe ngongiziki ngwe ngo basoye mu nzu ngaje sanga no muri caisse sociale Imana ima gushiraho caisse sociale ndagira ati ni uzokwigora natwe kugwani mu gihe cy'amaje nabi na utazodusubiza mugandi uzokwigera buri gihumbi uzana muri caisse sociale buri kwezi nari umuntu nije muri kazatakora amafaranga igihumbi abaye gute wowe navuga ni ucuza ahubwo n'umutwe wawe ucurike wicare tugusengere kurapfuye kuko niba isezeranagira n'Imana hakonje gukabura ikintu cy'igihumbi noke muri cyo nasezeranye n'Imana nayikange muri bibazo zamugerageresha Imana ubwiza bwayo n'ububasha bwayo n'isezeranagira n'ubutahemuka bwayo kuko yasezeranye ko atanumwe azoyiza imbere ngo atayivumbure ndavuga ngo wiki ndakomeza erega nisanga nzova mbingyage munyuma niho nabonye umukristo yasobwe amahera yongera yasaba ubu aba bakira mu message ndavuga ni none umuntu we ubwo siwe yitubikije umukana wavuga ko ari n'abasonzi Imana ari ibahanye none cyane guhinyuza igihano cy'Imana niho naje ndabigisha niba ugomba ko umuntu akugira neza genda witura Imana imbere yuko witura umuntu
ni witura Imana iza gusanga umwe namwe nyine nawe nawe kubera uza kuzana motif iri valable kandi mutima w'Imana zoba rikakorera muri jewe. Mugabo ubundi ari ibintu bitunaniza ukazuba n'umugabo yatanze ifoto ngo baye kugura umugore kubera kuma muri komera Kristo ni mutima umugore agatanga umugore akavuga ati nanijwe nuko atacashoboye ibintu byose ararya arivuza aragira byose bikoreraho byose ngira kunanizwa no kuronera ubutunzi budufasha mu rugo nanizwe n'imiti yiwe nanizwe n'ibyakene nanizwe n'isuku ryiwe none bigende gute kumbe wa mugabo muri komera Kristo ni mutima nawe yatanze kugura ati ndabira nabuze ko nje kwa muganga wamuhaye imfashanyo yafashanye kubera ko azi ko umugore yimenya yaciye atuma Karuwayari ngo bamubwiye ngo diabete ngo nta kibazo na Karuwayari mwabakomeye kandi kariyo n'abadokiteri babivuga abongiye kubasengera ururimi rw'abarokore mwarafavorije imibiri yanyu mwica ingingo zanyu musigaje ikurubiri rugirwa bagaciro n'ingingo hamwe n'ubugingo ingingo n'ibihimba bitandukanye ubugingo n'umusha n'uburyo n'umwuka w'Imana ubutunzi bw'Imana buri muri twebwe. Mwarashanye mwabe ndavuga ati sisubira nuko ari asigaye yakora irivuga rivuga ngo uwaire uwamucyogeye mu mwamagara wanje ndavuga ni birongeye kubihagarika ndabona Imana impaye ikimenyetso urumva ko uwo mugabo umugore acaraza nawe tinukuri pendahire ndavuga rero nuko kuguru kwa rundi muntu iyi foto kwa rundi muntu y'Imana kwa rundi muntu y'Imana avuga ngo nini ndamwereka ati umugabo wanje ati nico bituma yarikaranyo tugere no mahera yavuye nga manizi uracheka birisaba Imana ikindi kimenyetso haza umuntu tumaze kwa amafaranga cash ndabuti icyo nabana fishi nibyumga ashobora muri mugabo nimba atamwana ufise mu nzu yawe suvuga ngo warabasoye buvuge ngo n'ubusaza bakobereye bagombe na mwana urabya simba yenda bisuzugura mu kwiye kwikutsako kuko ari waniga Imana izashingira ku mwete wawe kugira ngo irabicure. So ni mureke kwiga ingendo ya imvugo ya gukora kwa reka kwigana reka kugira ibitekerezo bijabutse bitandukanye n'icyo Imana yakuremeye. Mukobwa nezererwe cyane unezererwe taya unezererwe amabere ya unezererwe isura ya umuhungu anezererwe cyane. Abahungu uyu munsi uzaba ngo agiye kumujika zwana karyo ko imyaka 13 ngo mama umu amere kumujika ngo mana ya super black uwaje wenda ugali wake gugu irikiyo nzoni nambara turi super black ikigenda bahurungu turi bakuri nani abana bise umukobwa na myaka 13 none nje ndamwimeje bone uburenganzira bw'umubyeyi isero yico yemera ariko je ntabwo mbyemera. Ndababwisha ukuri bakundwa b'umugabo nimutaza ngo twisuzume mba wewe kazona umuhungu atobojiyere muzi gutoboziyere n'umuhungu ico bisigura uri mbata ikintu runaka umuhungu uri kurasoma ubuhanuzi bwa Isaya kera yatoboziyere ni kubera iki iyo avuga mu muryango kenye uwo muryango nka kurya baza gusembera akavuga ngo maho ndima nzocamo kabiri muri mire nanje nirimire tuzogabura cyangwa akagukotera umurimo bobo ntibakotesha mu gutanga amafaranga baba bakanye uwo muryango bakabona babye abana benshi bagaca bafata umwana umwe bakambwira ati mu myaka 5 naza gukorera iyo myaka 5 nayigukoreye twebwe natwe uduhaha nitwa batwarose amafaranga yo kumucungura tuzoza turabe icyo twongera ko umwana tumugarura. Mugabo mugiye wa muryango wiwe utarose ukugana uja kumucungura murumva ko umwana bavuye mu muryango akaja kuba umucakara wahandi mugiye wa munatarose amafaranga uja kumucungura ya myaka 5 yenze wa mwana arige wa mwana byari ibintu bibiri wa muntu yacha avuga ati none mutwaye burundu cyangwa bakavuga ati turaje kumucungura wa mwana avuga ati namaze kubabara mwebwe simbazi nituvugane tukirane sinabamenye namenyereye abagore reka ngomeze nikorere kubera kubabara kuko ari we yabaye incungu agace yibira kwa muryango agakomeza kabicakara
biba ibyo bibiri bakabura amafaranga yo kumugombora cyane wa mwana akaba yarashishwe atashaka kubabona yamaze kumenyerana nabo muri uwo muryango wari waramugoze ubwa mbere ko arige bamugurisha imyaka myinshi mugabo imyaka indwiyeze hatangwa imbabazi ku buryo yasubiye iwabo cyo gituma kashi bagira itanu icyaba nigiki wa muntu yari yaramugoze yaje yakira uruhindu rujya bajishisha inkoko agacumita ku gutwi acumise ku gutwi agacashirako iki ashira kwa kagozi kerekana ko bayi mujaho ngaho burundu kandi bigigo bamugirira kakagozi bakagira karekare kakamatana n'urugo cyane n'igishima ryango cyo ngaho ku buryo uwo mugigo bamugiriye batarosa umuntu yangiritse wo mu muryango bamushingireko n'ukurongora n'iyarongora swate baro umuntu yangiritse urumva nyene yananiwe yabuze ikimuko wo mu rugo bakamushingira ko ngo byane cyangwa bakamugira inkone burundu akazosaza ko ibikorwa gusa kuko burya ngo uko mubabira kweshi nikinguvu zigenda burya inkone zirakomera igihe kirekire ariko beshi muzi uko mwabira ko mwabigwa niko mugira amagara meze kada aho uko mwabira kenshi niko amagara make abaza kinege ngezi bazako niko mu video bibiri kandi nuko mwabigo kenshi niko ibinyunyori sibyo ibinyunyori binure bigwira muri mwe muzibi busha muzora babanyabwenge benshi abashakashaki benshi abantu bakomeye benshi nusanga kesha musambana ugiye wasanga n'imbundeke zo dufaranga duke usanga ahubwo n'umugore n'abana basigasigati ndikwirondera ibyashara cyo tuvuga ati umugabo w'umutunzi afite umugore w'imbundeke yabirirwa n'umushoferi wiwe sukata bakane ngoro kandi si bose bafise abana no ahubwo twagwa n'ibyashara umuntu w'ubwenge nzobabwira ibintu 12 bigaragaza umuntu w'ubwenge muzosanga hatari mu imbaraga yo kwabirana niyo mpamvu n'umuntu w'umusambanye cyane iyo atandukanye n'umusambanye akora ibikomeye kwigana kugera nk'umunga toboje iherere umunga asutse imishatsi abari mbata bari mbwa ikintu runaka waho uko abyumva niko yibatse mugabo mbabwije ukuri ntabwo ari pire ntabwo abayutsuye ntabwo abari mu bintu wari nini bihugu bike none ga muri Uganda byagenze gute abuze ngo iyo mvuye si yoza kuyobora igihugu ya porutari yagenze kwa hapa niko ibintu bya politike nabyitabo ninde yagize ijambo none byagenze gute Bel et bien, il a raison. Ibirara mutabimenye abana banyu bazabihurutura kuko visabana mama super black nzobibona yabishitsemo kuko noje ndamwica mbwa nta mafaranga nje na finasuma yanje kafisa bamugurira ifana bishabagiri ashukwa acora numbaze bwiwe kandi no uyu musi ni mana yanje anabyumva namubwiri ababana kuko bari hagati y'imyaka 13 n'imyaka 18 baratugoye bagera kwikangura bageze muri 20 mugabo tati waje ashize ko ngaho izo mukurikirana ibyo narambwira musaza waje ndabwa nzi ko iyo tati waje wewe urabona ubu nukiri umusanira kera iyo tati waje bashize ko mama yaragukubishe gushika kugereka kwa mabuye afise umutima ubabara kandi biranagaragara ni muguzi ko iyo tati waje urabona ngo muri umukristo w'indani mugiriki mugiri tati waje ashaka gutsikamira ukabica ubuzima bwacu bwa mbere naye mugiye ataratangura kugwara ibigwana nerashikanye imyaka 40 yafuye mu 2023 kandi mutoyi wanje kandi byo nabimuganira nari ngiri n'umukristo asanzwe wanashaka mumenye neza ko hari ibintu bisikamira ubuzima bwacu bikabwonona kandi bikabuhangayikisha ibyo rero nimutitaho kwitandukanya nabyo tuzohoma mwagumvise nicyo bisigura ningeso n'indangagaciro reka gukora ikintu utatse hari abantu mwishitira uwindi ku mutwe bisigura gutakaza icubahiro hari n'abantu mwishitira uruhindu ku gutwi bisigura gutakaza ubudahangarwa bw'Imana bw'Imana yari yabaye amata namwe muyima amatwi nicyo bisigura none rero gwaruka gwiza bawewe uri umukobwa unesere gukobwa bwawe ntacyo ufite wogera abango mana yarandiye yangiza umukobwa yingira umuhungu nateye agatoki kwitongo kwa data ngashinga karimbi amaremba karora nabi
anumwaramabike Imana ndiyandiye yarivuguruje ngo zobwera abahungu n'abakobwa nagura umuryango ngo ubundi munsi nzozi muhiri wacu bitegura abashitsi babona ishishiro kunzu mureke ibyo bintu by'ubugoryi mureke ibyo bintu by'ubugome mureke ibyo bintu by'ububegito mubireke Imana ni gushobora byose Imana ni umugira neza Imana ni umutabazi Imana ni umurengezi Imana iraturengera ikaturenganura ikadutera iteka ikadutetura hari byatsi Imana ikashira ibyishimo ahari umubabaro ikashira umunezero ariko ba wewe be you and be careful reka sozere kuri iki kibazo avuga ngo mu Kristo shalom mubyeyi wacu Anita hezagigo warahezagiwe twese Imana igutuzigamire mwakabuto kasinaba wow mana iri jambo ndari bibira ufise ikibazo runaka nyandike inbox cyangwa telefone mbibirire iri jambo ndari bibira ndababwiye ndari bibira mana unyumve rwose ni wumva ijambo ry'Imana rigukoze ku mutima ribibire rirakubako ngo Imana izigame nk'akabuto kasina ngo akabuto kasina pyo kaguye mu ivu karabora mugakama bwinshi mana iri jambo ndari bibira ngo ko gaterwa mu murima ari gato cyane ariko kagakura kagashamika kuruta ibindi biterwa byose by'uwo murima Imana ikuronse ukuramba no kuranirwa muri byose amina ndabikubwiye wa mukristo we iri jambo ndari bibira wewe warinyatuye ko nugomba ukamwirutira ibibire muri ubu buryo uca kungira inama mugabo ndari bibira no kubwaje ruhande akabazo rero mfise jewe nisanze mu rukundo rw'umukobwa nkiri kwishuri ariko turakomezanya gushika n'isaha tumaranye imyaka 3 ibyo twabayemo nawe ni byinshi twihanganiraniye kandi ni byinshi twemeraniye n'ukubana birimo Imana bamugisha kandi muzohemuke naco nasanganye umukobwa nigeze ndamuhora ariko ibyo mbona turi kumwe naramubwiye karibyo n'umuhora iwabo bisigwa ko niba musanze bw'ishushu nazo bimuhora yasanze atari isugi nazo imora zomora kongera gusambana murumva umuhinge nari seri ngo umuhungu yishimiwe n'Imana abati nisanga wari warasambaje sinzo biguhora mugabo nzogora ibyo uzokora hanyu nisanga wari mu madeni sinzo yaguhora nzogora inzosaba hanyu murumva iyi promesse mudafikira tumungu yari nanije nisanga hano umwana wari ufishe sinzomugora nzoguhora uzogeranze turiko murumva uyu umuhungu yakinza yubaka ku mbaraga mutima yiwe ayubaka ku rukundo rwiwe ayubaka kuri ine nk'uko wofishe ibasa y'urukundo dufate ko mbaraga mutima y'urukundo ibyiza byishimo bigenda bigiranywa n'igikoresho kimwe n'ubu igikoresho cy'urukundo yakinanirishije ibi bintu byose iyi n'inzu wubatse uwo mukobwa afise amahirwe pe natijagari ndamubona ko iwabo nyinarazi kandi turayaga neza iwacu baramuzi ariko je nk'umusore ngibi bintu ndamubona ko magaciro icambe n'umukobwa yuba abo mu muryango mvukamo byiza gose ariko ico nubona umukobwa ataraza kurubamwo ntabubahe weyo bayananiranye ico kweri si hatari cyo si hatari munyemerere munkundire mwemere mutima w'Imana ari muri cyo si hatari mukobwa mutaraba muri kumwe mu rukundo kubanye kuwa no kumuvuga bagira wapi cyo nugi agaciro kanatsinda nazubaka nabi wanyazubaka nawe kuko nawe yoba bagaciro ari gihe bamugayira mu mutima cyangwa ari gihe ari iki
hari ubwiyorobetse byo byose bibaho. Bibiliya irambwira ngo ndugishime urapfuma wawishimira umutima w'umwana w'umuntu ukibaza ineza nyinshi wokomokamo kandi ubwawe udashobora kwigirira icyizere. Imana yari ishoboye guhinguraganyanyura n'akari mu makigo y'umuntu niyo yonyine ishobora kuguha icyemezo. Yeremiya 17 genda bizirikane rero ku murongo wa 5 umanuke ubitandukanye. Ikirasi gitangaza oya kinicho gutuma wubakwa uhita mu mukobwa ko mubana no ni aywe gabaye ico nigishoboka. Ndakubwira impamvu ubundi akaziringa umusuma ujya kwa gashuru aho ujya kwisati giye gushoka ivundurukana waruhagaze ukazobona urabwe nabi kagoyitana cyangwa gikimoka. Ubundi kiri muri imyaka mukundanye atayi wapo kwazi kumeshuri kariso cyo kwazi gusasingitana na bikihoze. Ibyo biratandukanye no kwazi wanyakona merenyo ko wachaka mwitaho cyaka mumviritsa aho yawaruzi n'umwanda weje mwisuku ryiwe. Ico gifise n'agaciro kuko umwana urashaka kwimura umugabo mu buriri. Umwanda w'umugore urashaka gutuma umugabo agorobetsa mu kabari cyane nk'umugabo wifura umugabo agira 3 ugira 5 6 yero wakane waka arakujisha akabikwereka ntiyimuka. Sibyo ico rero ni cyiza si chance mugabo si hame yuko mwakubaka. Oya kukashira ko bakundi uyu munsi kindi gihagize ico basanze yavuka ati nararushitsemo ugatangara kumiko ashaka kuba ya mama yuba mama kukataragwara ngo amugwaze undi musi namugwaza ukibuka ko nyina yishira kumutwara kuri toilet akagira wewe bikamurambira ni uzobona ko atamufasha nka nyoko wawe. Oya ico rero ni cyiza mugabo sishingiro no sishingiro ry'urugo. Se mukubise kenshi twari kumwe agataha bwije ariko ni yo ahubwo ni kirara cy'umukobwa nasoni ubujyana atayo nkubita wawe utaramwa mwongera kugarabizanya nawe ahubwo muri mbundeke tsiga ahubwo afise umuvumo mwarasaze soni wamufise kuburenganzira deke utaramuka ako kwiruka inyuma yawe ni nk'ukwiruka inyuma y'inyoni. Umama yambwira ngo saje ahubwo bishunga natwe twamera umuryango twigiriye gutanga tugiye kunezereza amaranga mutima yacu. Umama yambwira ati ninkubona ahubwo se yarakugaye aramugana nawe byarimo arabirenga kafise umuvumo wase natamusarikirwa ngo umuvumo uzomukurikira. Uzomukurikira ku buryo muzobyara umwana akabikirara mutari biraramusenga. Ngwiki mana muzokunda mushatse mana ugume rwose ndi kuguhagararira. Iyo umwana w'umukobwa ubungubu umuhungu wiwanje wenyine ngetse kumukobwa umuhungu wiwanje nigeze kumubuza abagenzi biwe ndavuga ni utagogana n'abagenzi banguku sambiri zijyanye banje mu nzu akambwira ngo nabana kanyereka abategetsi biwawe namwatina mwekati bategetsi ndambwira nimfashe ijambo mwene rugunga burya nuko satara afise portail jakwe kufora yaramugarana wamushira mbese cyomo wamwedekera kijo ahubwo muri njyage ahubwo ni munsi kurugo rwanyu rufise umuvumo ico mubanze mwitandukanye naco cyari musi twababaje umubyeyi turi mu rugo mwari mubiki uri umunyesho ndashye no kumukwa ndashye no kumurongora yakareka ahubwo mufise umuvumo ni mubitsi papa kamubwira umukobwa aba ni kirara cy'umukobwa ndabara izina rivuga Imana mu bakobwa babayeho sibyo witeka mbabarire gose kubona ndayi mugabo Kristo yaravuze ngo ndukarahirira ubusitsi Imana ndarahiye kuko mbabaye mbabwije ukuri simba yene umukobwa afuma asuzugura nyina ise mama yaratubuza sinari kubahuka data ari muhira n'abantu baguteka ndafitikaye nagira mbabwize ukuri data ari muhira nariruka ngafatikaye ushika wari mwe yigeze kumwe ariko nitegura ko nkora arambira ngo yanitawe data ari muhira niyo namenye yuko kandi mama yaranze no dukete twawo twandikira umukobwa nase umukobwa yubahutse guhangara se akareka kutegeka se amaye watoreka kurenga ijyawo umugabo wawe ahubwo ico banza mu isuzu ibyo uri kuramukundira byose ni for and for umukundiye mu muvumo sindi kubatandukanya no genda mwanze muyunge n'Imana n'ababyeyi
mugabo ibibazo bakoze isoni biruzuye. Ikimenyetso cya mbere umwana w'umuhungu wa mbere muzobyara azobakoze isoni kandi ashobora no kuzonanizwa n'umwana w'umukobwa wiwe. Uwo muvumo wo muragufise oringa te mutitandukanije nawe. Ise amaze kumbwira ati ndakujaga ngo mwige iminyuro niba muhurira ku ishure niba muvuye mu misa mugakiga umunyuro wuko umva ngo yakakana ngo se yamukubise kenshi twari kumagataha bwije ariko niyamemukiye nigiye bigiye mukere mukirikindi. Umukobwa arinda muko akiri umukobwa ugomba urukundo rutagira ubwenge bwa bwitwa uburyake. Sakugaburira sakurira minervale satogukweje nyani nazovuga ijambo ati yambukira mutayi ariko kwivugira mu bagabo umugabo umutima bifise kuko yaramubabaje burya arahamutse. Bibiri ivuga ngo kijya gusomera Bibiri bimwe mu bintu bikoze isoni kandi bibabatse umugabo mwene Sirake yaravuze wiki ngo nukubona umukobwa wawe akora igitandukanye n'icyo wari kwipfuza kuri mutaramuronga ngo umenga wo mwice. Hagese avuga ati karani mwariye kwinda harigese na nyina baryana mwari muzi ngo nzasambutse mugabo n'umugore bakaryana kubera inyifato z'abana mwavuga ati umukobwa wa ntureba nyina ati ntacyo ntakoze. Yo ni ndaya y'ubwonko. Umukobwa tuwa ingingo ya se ni ndaya y'ubwonko. Indaya y'ubwonko yigaza mu rugo ibingare acha maneno aho numva mbabaye rwose. Datari mwira twarisinziza tudasinziriye umviriza reka nakwibira ibanga. Urugo ruri mu mugabo atahagake umukozi ashobora kwitera akavurumayi kandi nabujari hari abantu umwe kuri televiziyo akavuga ati jya kuryama umugore bakamwangira jya kuryama papa shitsi ni kare sore ngo karosha so karosha sha akaya so les souris danse nimba akaya gasohotse imbeba zigina iyo akaya kinje naho zigirana ziraceceka kinyo. Umugabo yinjiye mu rugo abana bose baraceceka none amubujije gutaha ijoro seke yaribonye seke yamuganye yamukubise kuko amushikiyeko niyamubikiye inkono. Akiyo ni ndayebo banza mwikuze ko uwo muvumo mubandanye kunonera ukuntu mutikuje ko uwo muvumo ndakubwiye wa mungaza kunanitsa kandi we nawe gute nawe uri njyake gute wamukunda akakubwira ko bamukubise bakamukubita ijoro ugakomeza kumwedeka ijoro. Oya musenge mukuri no mu mutima mu bakristo mureke kuvangatirana. Ubu nicyo nabwira cyo natanasaba kigongo umubyeyi wiwe hama ngo mwinjire mu rukundo rw'abantu bakunze bigaragara nutiga kimwe kukindi urugo rwanyu ruzonanirwa kuko muzogera n'abana babaruhije kubw'uwo muvumo ngo hamu nabwo se yamuvuye umuvumo uzomufata wenyene wafata uzomukomokaho umuvumo w'ikivuguto hajya nyina ari avuga ngo uzobwera umukobwa ko batse nkuko mbabaje harya umvumenga ni wo muhemukira nuzogera musuku muhemukira uzondari gusu umva ubaza ngo bingongo ngo ni ibintu bashibagiranye biri korodo nabigarekezwa n'umuvumo ububasha bwo mwishira bitagaragara nibwo bubi kuri twebwe twari kumagataha bwije ngo ariko niyamemukiye. Urazi umugore ufise uwariwe uwo akomoka kuri Zereshi niyamemukiye umugabo wiwe ngo amubabaze umugabo yitwa Hamani. Uzosoma igitabo cya Esther niba ari ikintu cyatumye urugo rwa Hamani na Zereshi ruhona ni kubera ko Zereshi atayimukiye Hamani ngo yamubwiye ikintu kiri ku mutima we mugani cyari gitunganye cyari gishingiye ku itegeko ry'Uwiteka we kumwedeka ijoro nibyo bishingiye ku itegeko ry'Uwiteka ni wamukoye yarakiri mu minwe yasi. Mwabahungu mwabakobwa nubona uri mu rukundo rutuma ababyeyi bawe ndabaraye na rukundo nojamo jewe rutuma mugira umutima usimba gwafuye kunuranira mugana no kumbere kwa rukuyanije mu amagara wawe. Hari ibintu ngo ntibize ngo nibanahura wize byo kugenda ijoro no kumanika ubuguru bwawe mwijoro abantu bose nibakona uwo mungu nagwe mugira cyangwa nawe wera mutarabana uwo mungu ni irongera yindi demo cyangwa najya mu yandi ni abantu bazavuga ngo byari ndaya runaka ni bimwe ndababwira n'ibyabe n'ibyo kugenda gusa ubutunzi abagabo babakeneye ko nisazi murareka mukajako none ko afise ikintu gwihishwa keneye ko umugabo anezerwa nico yibagiye yihige ikuriye mu ishamba aricyo cyatumye zawe yitwa umusambanyi atari umusambanyi uri kugira iki niye ntabonwa. Narababwiye ko umubabaro wa mbere ufise umugore yagiye yarongowe n'umugabo
yanze nuko atigera ubundi agaciro k'umugore igihe abyaye agira agaciro kiyongereye mugabe igihe cyose nigeze kwiga impamvu umugabo ashaka kuronka amafaranga yo kubega buri gitenge cyo kungurira ngo mve muri maternité ngize kandi umufonctionnaire wa leta kandi ko njye wegera cyasanga ni kubera ko nta valeur nanifise ngo nuko nabyana nari kubyara yari yarabyaye abandi cyari kumukoza isoni ni cyari kumutuma anyabira atarinze kujya kundira hotel kanyabira atarinze kuma amafaranga ni cyari kwitwararika nico cyari kumurusha na ibindi ngo yabyaye gize nikiye gitangazana nakoze indazi yo zitari zarakoze icyo kizobakoze isoni cyongereke bakoze isoni nabwo wamwitiriye atari wawe aho nutse ko wari mu muvumo yaba Imana yaba umubyeyi wo kwisi n'umubyeyi wo mu ijuru nta numwe n'abashirikiye ikintu nigeze gukundana kandi n'umuntu ambwira ingene ngumbonera kureza mu Kayanza zigusanze n'umuntu w'umugabo cyangwa umugore muri kumwe nyuma sabiri zije batora inkoni pfutura kuko ya umugore wabataye urugo uri kubwira ni muri mukabari genda muce mukarwa hakurutse muhakuruke mugende ejo ucapa pumusabikara ucapa pumusabikari ucapa pumusaba kotex akagukubita ngo ari kumwe n'agahungu ukongera ugasubira mu nari wamwe mukiye ibiyemo bibiri none biramenya ko byamwe abapfu babiri ni banukiranira nabwo ni wari umungu wiyubashe jewe ndi umungu yiyubashe mukobwa bakamwanika inongera ni none kirenge aho kugisubiyemo nabwiye n'umungu agomba gupima umukobwa neza ko azobindana ko atazobindana uzomusaba utishaka turyama mpinda pfuye makafoto ka uri mugaragaza kuri cyane wumva ko ari icyaha nubona bigukorera n'abandi bagabo bazobigukorera bazobimukorera azobibakorera egara bangu beshi mumva gusama n'abakobwa bategwa inda n'abandi yoshije akazagira ati yari wowe n'umusi no niyo barafisa amera gupimisha ade oya nguwo n'umuhungu wanje w'imyaka 13 ye mu bantu bakundirigaragaze jewe n'umukozi ari umukozi namwero market nkatashisa 3 z'ijoro ndabwira niwe ntabwo burenganzira nabwo fishenga kandi rero mu muryango wundi musare kwa gasa z'ijoro narahinze ndarungika none kumva umubyeyi nawe yaretse kumurungika kuko ari upfavu mugabo buriya yaramwirukanye yaramwimuye mu mutima yavuze ati ntabwo ngafise bisikirara none nawe turongora ikirara wikindi arumva iyo ndamutoje umugambi twokora icyo ni cyiza naho wewe atamigambi yitaho kumbwira nayafise iyo ni ndaya y'ubwonko biseraje sinagusozerere hama nazambya tuwiteka umwami yasoruse nacatangitse yamaye kuba premier ministre yamakugira ikinzego zose ndagabanganza ibiki nibiki ngo ariko bona amarugo ifise ngo ngibona ujya mu Yuda Morodekayi ngo ari hajya kwirembo umuyuda Morodekayi kiretse ko yaragarariye ukuri nta kindi kintu yarakoze naco yaramutwara zerasha bimbunde karavuga ngo none mukoze icyo ushaka ngura kirigita umubambi mukobwa aravuze ati reka twibere mu rukundo genda wo mwicecekere yabambye umutima wa se nawe bamba umutima wa soka wo kuri umuhungu nyoko ari gatacavuga mugajene mungu wanje soka bwogenda hari sato nahirako namara kuba yipangiye yitunze aragenda Imana nizomumbaza mugabo deke nkimugaburira deke nkimwambika nkimurira ishure never hari sato nahirako jewe hari sato nahirako kandi ari bari mwe yagaragaje kumega ndavuga okay ngana ziko ari cyo yatakaje mwebwe muragenda mukabikora bukeye kabiri bakabagira anniversaire uwo mwana amaze kunanira muko nantu bafise uko nuga ndamwima tu ibintu byose bishingiye kukunezereza umwana ndamwamenere var nkamuvuza gwaye nkamugaburira akoga akaryama mugabo kwambara impuza yambara yindi ivanyiko n'iyindi ndabarahi ndabizije ko hari amakosa abiri nani yabana banje ku buryo iyi minsi mikuru yose ivuyemo nani kabuturana n'ishati nano dukandabiri kandi bigeze bamenyana na kimwe nababwiye mugabo batangaje no kugenda bari mu nzu bose bambitse kandi mu nzu zizimye abana banje babiri kubera amakosa abiri bari bamuriye abo bana ni mutaba kwikosora kandi nibahagaritse ibyo abandi no naravuga ati kuri bona nuzo wambaye akahuzu keza wangiriye neza rwose mugabo umwana ugasanga ku ishuri ni kwirabira umwana warabyuka 11 ugasanga bari bamubwira ubungo nuko ari kumwe na nyina barabyura ngo nyireke niki kizobatera umwere nanamubaza ko batabaye kandi hajambo bari bafite byo kumbwira kubera uwo mayi namubwire impamvu ndamuhaye
na wacha buri mpamvu yi ni wese bireta yiyo cyenzo koma ndiko ndabona n'abandi ndakuriye kuri disware mwakurira Minerval ikindi kintu bagene n'ingiki nakuvuza ugwenga kugaburi nitwareka kutaburi cyane kuba muhuji imigambi mugabo atakubwira imigambi yo yaragera akiri umunyeshuri nakaza afise nake agavuga ati nzogendera kuri we ngakujya kwa bagore b'abanyagihugu nye igari abantu bigubwenge bugasubira inyuma kandi urumva ari gavuga ati sinamusaba umutaye nabandiko ndamunanitse ibyo byose birimo ikicoco n'ikiza ndakivivuye icyambere n'icya kabiri nabyiyanije icya gatatu ndakivivuye amadefafishe kimwe n'umukobwa yemera ikosa yarikoze kandi agasaba imbabazi ko bitazosubira ariko mukiri kumwe cyane muvanye ashobora guca arisubiraho n'indayi y'ubwonko tibibaho niba waragushije genda ubanze umubohoze niba wumva ari umugore wawe genda ubanze umubohoze genda ubanze umukure mu mutwe uvuga uti ndaguhaye pose y'umwaka wose twavuye ku ishuri ko bigaragara ko utakira umunyeshuri ngo waye pose y'umwaka wose ugaragaze ko nkunda singeneye kubyerekana nabo bigira mu mutima wawe ntunabimbwira kandi n'inyigisho urashaka kuyimuhe none je ko nakuzi ko atari muri umuna wanje uzocurongora je kuri umuhungu wanje mwisi y'umwuka kandi ko nakubwira mu izina ry'Uwiteka nimba ugomba ku rugo rwawe uzogiteka nitekane ntukabishingire ku bishobisho iri ni shiga ryamaze kubomoka ndetse habomotse abiri hasigaye rimwe hasigaye iduka kiro ari umukobwa atobyara hasigaye rimwe mugabiri yarashibutse urumva ngo arasaba ikigongo mukiri kumwe mugabo muvanye ashaka kwisubiramo nandika niko saba yasabye umviriza ndababwira hari ijambo ryanditswe riri muri Bibiliya rivuga ngo sinkeneye imbagwa nkeneye imbabazi muzi icyo risigura ubundi reka ndababwira iryo jambo Kristo yashatse kuvuga yayavuga ngo bavuga mukama sibo bazoja mu ijuru no ahubwo n'abakora icyo shaka ni gute wowe wombwira iyumvira reka ndabasigurira ijambo mu ryumve rya jambo kuri uko Imana n'umwana w'umuntu kumukunzi n'uwo bakundana sibyo rirasigura wowe mubiyumvira ngo cyaca ndagukunda ye mugabo muri uko kunkunda ukaba utasata tuzijoro nabishaka nkagwanura n'igano nkakiguha kuvuga uti mbabarira rwose bukekongera gutasata nuko bya bikorwa byanje bya satatu wa mutima wanje waje kunyeretse ko wasotugoye une fois passe deux fois laisse trois fois casse rimwe ni kwihangana ukareka rimwe riragenda ukaceceka kabiri ukaraba ukareka ariko ijya gatatu ufata ingingo ufata umwanzuro gusuru nayo gutijama n'umugabo ari mureke ugena ngo nawe sheri ngo ukuri ngo wana mwescroit gentil kuko afite uburaya bwo mu bwonko ubwo umubiri abwisangamo nabutegura kuko ujya gupfa mu bwonko watandukanye n'umuntu yabada ko ariko suri musika mu bwoko giturumbuka ugasanga aranagirane aranashafura nana gusaba n'imbabazi mugabo akikosora bikamabwira ingene Kristo yavuze muri Matayo biranditse ngo aramubwira afise abana babiri ngo abatuma gukora mu murima umwana amubwira ati Jesse ngenda undi amubwira ati papa ndagenda ariko ntiyagenda wa undi avuga ngo Jesse ngenda ariko bitagashi mu nyuma aragenda ninde yagiriye neza papa wiwe n'uwari yabyansa akababaza se mugaga kora ikinezere Jesse mu mvugo byaranze mu kwihangana mu mico mugabo mu ngiro byarabaye undi yabaye ubyara mu mvugo no mu ngiro ngo ndagukunda mugabo ukora ibimbabaza mbabarira rwose sinzongera kubikora ugasuka bikora icyo ni kimunga amagufa yawe wana uwo mutaye n'uwambere arawuhombye n'uwakabiri akawuhombye n'uwakatatu akawuhombye gahora ngira imbabazi ukisanga waraturuye ukagera ku mwe usigaye nawe urinjegera inyuma yiwe ufise n'amarangamutima akomeretse ndakubwira impamvu Imana itogushingira kuri uwo mukobwa atabohotse nuko uhora n'umutima Imana utishingiye niyo gushingira kuri uwo mukobwa atibohoje nawe ngo naboho kumenya ukuri Imana nicyo kubikora kuko ugwama n'umutima ubabaye gosurugo wani wa undi bavuga ngo yariye nikatango niko yarameze wazobana narize umutima wawe umukobwa muzima kuba ababyeyi bawe cyo sigitangaza umukobwa muzima avuga ati sheri iwacu niyo bakunda ko nta satatu uzakwigore basotera miri wacu bamwirukanye akavuga ati bugi wacu niba shaka ngo manenje mu rukundo cyane ngo ndaguregeze cyane iwacu niyo babikunda avuga ati mukiga iminyuro kwa Mungu musotse imisa mukicarana ubundi mwari ndayamwese mugabiye n'inda ya mubwo
kuko nawe ubwawe umukobwa ukunda niho mukoresha icyo ababyeyi bamuvumye umuvumura bafata icyanzo cinjiramo umuvumo ni gukora ikibabaje umuntu agatingura agapfuta abamukobwa musi nyina yamubwiye ngo uzobyara bakugora byaramufashe kuko ari mwikosa kandi nacafise uwo muvumo wa nyina uzomuvako ryari niyaturi bwakisuzuma agasemba bazisena nyina mubwiye bazobakiye agace yaturirwa kumugisha n'umukozi w'Imana honyine ibindi byose nimuzoje n'ukwirega burya n'abapatiri n'abapasitori baragowe urumva babaraganishiriza ku munsi itabutse babaraganishiriza ku byayi no kubishambara kuko mwirega mucisha ico gituma ingo zitagira ishingiro zitagira fondera none wa musore we niwitera iceke ni ubona yabara kubyara umwana uvuga ati reka tubanze tumurebe muka tubanze twige ingene twabana kuko mubyaranyage mubyarana muhuriye muri boîte d'homme cyane umukobwa bamutenda bazana ngoma ngo mazigirereko wapi nuba n'umukobwa bamuteye inda ukabona uwo mungu namwiyumvisemo ntuzohatikiriza wera nyoko ko yimenye uzomutara mutunge yige akure amaramare yembikaga wuzu ubone kugira ndabasabye kuko iyo umuhungu w'ibanga akamubona kwibanga aramuhurumira iyo umuhungu w'indaya arigiye umukobwa wagize intege nkeya mugabo ugasanga mu nyuma zoro mu rugo rwitse ubundi nawe umushingiye ku nguge iyo mwasi ukamushaka ko nguvu umutifera musambanije ko nta niki binyotse kera ko umukobwa byariye wabo aba yatewe inda n'uwo mungu gusa riba ribanga ryabo n'Imana umukobwa amaze gusambana iyo atari ubuntu bw'Imana ashaka kubikirara mu ibanga kabiri ari muri ya madefo muri ya makosa arampostinga byukuri akerekana karije akunda mugabo mfatiye kubyambwira gatawe aho umwanya na phone ya WhatsApp ndamuha mfatiye kubyambwira urumva no amupostinga gute ata WhatsApp afise arampostinga byukuri akerekana ko ari jewe akunda nigami byukugenda neki ibyo bintu sibyo negenda kwiyereko nakarorero kanje reka mwireko nakarorero kanje sibyo muri je sinabayinjaje je sinje mu rukundo cyane je umungu dukundana twaba dukundana n'ababizi ni mwira babizi mugara mukosa atari kunkoresha kandi je namungu yasambanije je ngo nuko dukundana ari no muri komera Kristo ni muzima nayo cyabashindira ni nawe kandi twakundanye turi muri internet ryo murambwira bananga turi muri internet nimwe kandi internet nimwe akacakari kagoye gose cyo bita EPC kiganda école professionnelle de kutegana umengo ni ETS kiganda yabari wa ubundi dushobora guhura no muri corridor byama bizu centrale yanyu nukuvuga mugabo ndazi ko ataziti imyaka twagendanye na ntari sugije ni yari soke nabyatsi abana b'uyu musi murabanyantege nka gose muri soirée cyangwa muziko wo kwishuri cyangwa handi kuko aranakunda no gutamba mu ngoma karite gose twarashaka gutambana bugaca buke urumva bukana intege nke zikaza ibindi je mugasinza abana w'ingene mumeze je murazi intege nke zishingiye gusamanuka kuri muzo kajyama n'umuntu kwibyo narumva kubwo mu mubiri wumvanye n'umukunze umva mwitsigitiriye ko kuburyo ari wari mu animateur kuko ari mu animateur kandi anje rigenda nani mubona shaka ugasanga yafashe nk'amasiro watatu maremare zose ukazungikanye kandi ukazitamba ngaho kugira wubaho kugira wubaho kugira ibigara ku buryo umubyeyi avuga ati muganda ati ko datata yarati mugamba mwana biti ko educate yafata kandi yage yabaye sorti twaheri wacu kuko je n'abafishuri naho nari muri interna nari ku buryo bashobora kunzana icyayi ku ishuri breakfast yaje yava mu iraje ko nitumbura byara ngo gwa ku ishuri wacu byava muri wacu niho babikora abana bo kuko postinga niki namubaza ko utabugemera mugarekanda gwa karoje amaze kuva ku ishuri gupostinga abantu bose ari mu bari baziko dukonaye kuko twahura mu bisabisha kandi narumva ko mwubahira ubugene ari umwani matere nkamwubahira ubugene yaramfashe kuko ariyo yarafise kioske mukasina ngoma kumujyajyanya no nawe ari muri komera Kristo ni muzima bihinyutse nukuvuga jene namubwiye umwaka wose kuko jene nje amashuri papa cyafungwa yagiye mu bundi buzima kandi tutari tumenyereye ndambwira rero umwaka wose bazobamaye kimere ngiye gukora kubera ibibazo biri muhira wabana tuvukana uzokenera isabuni ukeneye korogati ukeneye kai ads umukozi wawe ikaye babimuwe kuko arafise imitahe musi narose kimire amafaranga nzo yaguhera rimwe niko koko narose kimire mpimbawe gusa rego narose kimire 1900 na ari mu 2008 amajecena na kandi mumve ngo yari menshi gose
akangasanga twembo majana 6 biburi 53 cyangwa ni ibirwe barangaro aranumigwa we yabona umenga tuzoharurira mwango tuzotera tugira ubuko nabwani no cyo nicyo gukunda cyangwa ifite umwanya wo gukora kirondera ubuzima bwabo tuvukana nta mugabo nyubaho kandi akini twapfuye ntage cyatumye tutabana kubyo abantu benshi urugo rumaze kunanira bavuga ngo ibyo byose runaka ni bari mugabo wanita kandi nanjye ndabyemera kuko nawe urugo rwakira umunanira mu buryo bidasobanutse kandi rero ngo umukobwa umwe mu bo twasengana kuko nawe rasenga mugabo jewe nambwiye ati nta mugabo noza kunaniza ngomba gufasha umuryango wanje ngomba kubanza gukora umuryango wanje kandi narumva ko umuryango wanje batakindi mugabo amaze kurongorwa asaba ibyo byitayemo mu nyuma kandi byitayemo nyuma ya mariage yiwe ndetse n'umugabo wanje yambwiye ko isura yanje yiboneye muri mariage yo muntu kuko yari umugenzi wacu nawe akabana umugenzi wone n'ababanyi babo barabanye Gitega gusa caduhurira isura yanje yibonera duhera andonderera abariza nimero zanja nanazi ko yabigenjeje nimero zanje nazimwereye ku muduga asanze ngiye kwipakiza we mugabo yari yambonye muri yo mariage mugabo magwijwe ni mwumva ko twagenda nuko narabana ko atashobora kumbera umugabo kubera ari ibintu bitatu bidakunda mugabo nkabona ko kubimubwira shobora kuba mviyo cyake nari karankorera mugabo nawe kumubwira ati jewe nukuri sindagira guhitamo kuzoba umugore niyo mpamvu maze kuronga iyo kimire akagira mariage kavamo umuhungu wa mbere yaje namwemereye mariage mugabo jewe cyatuma naramubwira ni jewe nugushira mutwe ko umugore wawe ureke kuresha kubera iki jewe sindagira kurongorwa nzonza gutunganiza umuryango wanje kandi none ko aco bitwaye kubiki nibikingo namwe ni no na mugabo nzoja kuremeresha imitwaro y'umuryango wanje ico kinara ngifise mugabo wumve ngo ico asigira narabona ko bidakunda ko tubana yarafise amahana ameze ukuntu yarafise ukuntu ikina ashatse udakurana mugana narabona ko ari we ari kumfasha nkaguma mu muhamagaro wanje kuko yarabikunda cyane kandi twari dufise ingabire hafi zisa ibyo twari dutandukaniye ko nibibi mugabe inzira y'ubukiriro bwanje iva ku Mana yari inyene kandi sinidodomba pe umve mu bagore baticuza ko ndimo kuko icyo nahamagariye ubu naco nico cyiza kandi yagutangura nabwo gasozera hagutangwa neza ugasozera nayo gutangwa nabwo gasozera neza ibambewe se natanguye nabi birangeje habo nari kwiga nari kwishuri usa nuko rimwe na rimwe nigiye mu byaha araje bifasha nk'ubu usishora kumurya ikinuma ngibe napatiriye kubwira ibintu ngibi nana pasito umwana yize Sunday school ngino shaka mugana amanyanga umukobwa n'umunyamanyanga wewe umuziki nakongera gikora wewe ngora gupostingana na WhatsApp afisi ni Facebook agushira muri aba bangahe ni profile agushira kwa WhatsApp none je naga na n'umuntu ndamushira kuri profile yanga mushira kuri profile mukawugira namwemerera iki icyami cyubero cyo nakodi none usinamushira kuri oya siko ibyo bintu byose bashe nandi bice 30 kwijana ufise bwerekana ko umugore ari we wawe ni mushaka urugo rukristo kamera sije kandi nitandukanije nawe singa gutera imba kukimana ishobora kumubohora ngabanza umubohozi mbere kubandanya mu rukundo ihumwanya nimba we amezi 3 nimba we 6 mutari mu rukundo niyo WhatsApp na ifise niki cyangwa n'ubuzima bufise ubwo mutari na webye nk'umuntu twakundanye nabyo none umugeze ku butunzi umugeze no ku rukundo uzotanga amutipe yari muri sauza twara tuganira amwingene yinjiye mu rukundo n'umukobwa iwabo bamunzi byose amaze kuja hanze amumutaye kudandaza ibitenge aca guconnecta kuri muramuwe no kuvuga umugabo wa mukuru wiwe umva umukobwa bakundanye nkuko jowo tuvukana amufiance bakamuconnecta umugabo wa mukuru wanje akaba dandaza ibitenge umufiance wanje akaba ari hanze agaca connecta ku mugabo wa mukuru wanje kugira byarandangurira ngire umutahe kugira ngo turakugene twotegura urugo neza icamubaye ko nigiki muzikini ya mugore wa muramu w'umugabo wa mukuru wiwe yamwabiranye na yaduka amuteri agira nuko umuyakana ngo yagendana na benshi niduka yagiye munga buri duka abura umutahe abura niki abura n'urukundo abura no mufiance mwana avuga ni naramubwiye ni nawe uri kuravuga uko via yitwa via kandi mbabarire gose kandi muri komera kizuri muzima mbabarire bavia ni benshi ni naho biruko gusico bikomera Imana yarakimwa mu gose kwari mu 2024 ni naho biruko
Imana igukuriye amawa mu nzira, igukuriye ikizira mu nzira. Tuza Imana izogumugora kuba ubwo butunzi ngo yango babyeyi ngo bambwiye ngo mufate ngo mutende ngo nzaguha ngo nawe muri ndabwira ndikicecekere ngo kababwiye barankunda ngo yicecekere kabi kuko amenga ndamwinjiriye ndamubwira ndikicecekere. Birasigura iki? Ibi bintu by'ibishobisho sibyo byubaka urugo. Mukobwa azubaka urugo abafise itegeko, abafise ingingo n'abanduka. Ko mubuzi ikintu mukundanya kongera akagikora. Nababwira ko ikosa ufatanye umuntu muri mu rukundo mutarabana rizigwiza kabiri. Nazo umunga akagucira ko amatazo yagucira ko kane ku munsi. Nazo umunga akakubita igipfusi azogukubita inembo. Nabo umugabo wagira ngo akakwigumura ndakurahiye zambara ibutura yambara ikinisi yambare ashire ko nigufura avuga ati burya nunzi kuguposting ibijewe no tamako ibijene kumba ko byanambaye wapi ngo na telefone ya WhatsApp ndamwa ariko ndabye kuri Facebook yiwe ivyo bayaga n'abahungu bari hafi yiwe ndabona kirya mbwira bimugora gukurikiza. Wabyumvise injyanja y'umukobwa mubwira yihana yaturi bya hinduke ninjyanja y'umukobwa ngo na kuri Facebook arabana kwijya mubwira bitanuka iyo ninjyagiyo ndaya y'ubwo nato barasambana gusambana biroroshe uzoba gusungiye amafaranga cyane niba mwarasambanye uzoba gusungiye ingufu zo kwabira umusumwa azoba amugutwara namba utamugurira inyama uzoba gusumbya kumuha inyama azoba gutwe kandi ugasanga wareka kumugurira inyama uri kumutegura kazoza wa undamuha inyama kugira musambanye. Rero ubwo bw'abakobwa nibuza bushingiye ubwo bw'umukobwa bushingiye mu kudafata umwanzuro burundu. Nubona umukobwa komata akavuga ati iki niki kandi akubaha ababyeyi biwa kuba itegeko ry'Imana. Umukobwa cyangwa umunga tuba itegeko ry'Imana niba itegeko ry'ababyeyi biwe ni mbundeke. Umukobwa nigeze je ari kuntu rero meze yandikiye umwana wanje aramubwira aramubaza mama wakora iki ambwira papa wakora iki mubahehe kobwa ngira ngo ikumbure yari yamusabye urukundo amonye kuri Facebook nabyonze acambwira ati mama wakora iki ambwira ko ari umukozi w'Imana ngo abikorera yasengera ngo ya kwa studio muhira byonyene ngo gusa kwa Mungu muragenda kwigishije mu Imana ku radio. Acambwira ati none uwo mubyeyi aguma nkuko papa bakaba atari kumwe uri kwibaza ko kuguma mu telefone nkuko utamubabatse uri kwibaza ko ari karasenga Imana idashobora guciguhana nawe ibereye niba ari yamufasabye ifoto niba musabye ikinana kimwe nabowe mugabo numva ndagyowe cyane bibi kubusu bazara ndabikora ndabibubwiye nabwo ni ngo ukobwa azoba umuntu w'umutsima. Nimba yakambwira ati nzozi wanyu nimba yakambwira ati ngiriki nimba mweweze imyaka jewe nabyo nzi nungu madamubwira nikeni uribuka rijya agatwenga gawera kuko numugwa neza basi numwana abona ko ari adressasi ikamufatika mutamukino mugabo yumva umuhanuye yangu mukangamira gusa yangu mukarira gusa byo nabyo ni ibikomere by'ababana bavuka ko babyeyi batabanye neza burya n'ibintu bibi gose bakomeretswe n'ibintu byinshi tubwirizwa guhanurira mu rukundo sibyo. Jeje bituma umwana wanje ndamuhanurira mu bandi sindamuhereranya na rimwe na mwana bise nihereranya ndamuhanurira mu banunze bose nukuri bose kuko bose bonkoze isoni ngo je sinari bwakunde umukobwa ngo turyamane we ndamubajije yarambwiye ko yabikoze kabiri iyo ndamugerageje namakanira mbere nasanze twabikoze kuko yarakunda kumbwira ko ashaka cyane bashi nutiruka yamwe nutiruka mana unyambike pet unyambike garade kuko sinchishi cyako shandrowat wa Mungu genda banze korera amafaranga umukobwa umwe paze yameza 6 utari mu rukundo nawe nusanga kiri muzima ugasanga nakini yakoze kumugaragaro kigaragara cerekana yiko yakuvanga uzocugaruka umubwira utireka twibohoze ko birashoboka mugabo nutamupoze yameza 6 ugiye kuribwa na muceri. Yozefu ngo abonye ibirenge bya muka Potifari bibero bwiwe ngo aributse nutiruka Mungu mukugwanya cyacu usamanya ariruka mukobwa mukugwanya cyacu usamanya araheba Mungu ariruka kuko kwiruka
harimo kwitazura. Yozefu yarongera abana muka Potifari icyubahiro cyamuvuye ko Yozefu asigaranye icyubahiro. Uwafise umwuka wo muka Potifari mbe mwe witwa ngiki ndajya kuwukuronderera ariko n'umwuka wo kujagarisha ubuzima bw'abantu, n'umwuka wo gutuma umuntu asempera agatakaza umuhamagaro uri muri we. Kuba mwasambanye ahubwo wibohotse kuri we kuko ijana ku ijana ufise amaraso yiwe, ijana ku ijana afise ayawe, mugabo we urumva afise y'abahungu bangahe? Batatu. Nagira mbabwira muravuga ngo namasuka kihari agiye kuboneka kuko icyaha cy'ubusambanyi giye kukugwa. Ntabwo n'abazungu baba bagenda gusa. Umuzungu ni ukuvuga ni ikintu gishingiye ku muco no kukuri kumwumvikana. Mugabo ibintu muri ko murajagaramwo muri Afrika biteye ubwoba. Buriya ngo haje ngo dushure, haje ngo iterambere. Nta mukobwa atari indaya yari kubahuka ngo samubuze yemere. Mbese nabikubwiye utaravuga iki cyuko mwajyamanye. Sinabwira umukobwa muzimuze umusabe n'umubwira uti ndagusabye ifoto yawe uri gusa. Nk'uyo baramugure WhatsApp urashaka kubwira uzakwira mu gwiti ifoto yawe uri gusa. Uyimusabye ashaka kuyiguga buhunganije amaso ya uwo mu propose. Uti mbere ngo ngusabye ifoto y'amabere yawe cyangwa igitsina cyawe wo binkorera ati ko nyine ubu ndi kure yawe numva ngushaka ngukeneye. Urumva wamunye wa mwanya ye wamuhaye ya distance ntabwo nzi ko umva bwo akunda nakubwira teko uzaca ubanza umere nk'usiprime ntukavuge ngo uramubabaje umuntu yamaze kubabaza Imana ni ngombwa tumubabaze kugira yisubire ko kandi ahore n'Imana. Ntukavuge ngo uramubabaje nawe ngenge igisebe aracutura arakivura. Nanjye ngo nabikoze Imana imumugisha gwije kabiri gose Imana imumugisha gwije kabiri. Nuba n'umuntu icyo nakivuze utaravugira ijambo. Nuba nukivura umuntu gasanga umukobwa uti turyamane ndabishaka numva navuye. Azoba umukobwa akwiranye n'umupfu umuhisi, nazoba umukobwa akwiranye n'umusima. Kuko umuntu akubwira ngo ndapfuye abasanzwe yarapfuye naba yiyuba. Upfa kubera igitsina cyawe. Umuntu kubwira ngo ni wabire ni ngombwa ngo wabire badamu ngo bamara imyaka 140 nimwe mwakwenze gukenyuka kwacu muraga. Ngora kunda kumbwira ko ashaka cyane ni nisu twanishira soni. Umugabo twubakanye urumva. Abagabo n'abagore bubakanye mwibaza abagore bubaka kubwira abagabo bangu urumva ngushaka ari banga. Naye mugabo wavuye isafari. Hapfuma habasinye zanegenge zanyu kwegerana kugirana. Umukobwa yubaga kubwira ngo urumva ngushaka cyane. Ashaka ibyo atazi. Kandi buryo imisi yakubwiye ngo numva gushaka cyane icyo batumeranye bitatongoranije bitirigwanye kiramwabira kuko abagukwiye umururumbo. Niyo mpamvu umukobwa kenshi akunda abahungu cyane. Icyambere agira kanseri ya col de l'utérus. Icyakabiri ashaka kugira ikibyimba muri uterus kuko ujya mu mwanya bana n'abahungu n'ujya batamusambanije mugira amatirerange mugira amadorese amakarese atandukanye munzi ikintu kibabaga. Icyo bita liquide y'umukobwa iri secret. Umuhungu hari igihe acagwana no kugira punyeto imbuto ziwe akazirasa zigaseseka. Nawe ni icyaha kidasanzwe Imana ihanira kugisha kugwanisha urupfu n'ubumuga. Sibyo umukobwa nawe bice biza bikisocrete bikimbiminura. Ni hajya ubona gatangura gasaliva ubwisoka rerembutsa amwe n'igihubahuba hamwe n'umwana yomugira uko yobagi n'umutwa n'ibwebwe yobagi. Aga no kuvuga igari kide yiwe rufete yuko uwo muhungu amuteteza namwabire igari kide yiwe neza gusohoke iza yibumbuka mu bikora kese ariko yumva niko yumva ikibyimba. Kandi ikibyimba na kanseri biratandukanye. Ashobora kugira ikibyimba adafite kanseri cyangwa akagira kanseri atagize ikibyimba. Ari ngwara umugwara rwose byose sikaje nasijana kwijana mugari ngwara mugwara bakavuga ati cyamushekera hano ngo cyari ngwara ngwara ngabona ko witinganya wisambanya. Kandi n'ubuhanuzi bwa Bibiliya kasanga umuntu ugasanga nubana n'umuntu ugasanga wicaye muri bisi cyangwa wicaye muri biro kagume yinyugusha uwo n'umugore yari umugabo ashira ukuboko mu mufuko bazabashira amapana atagira imifuko gutwara abahinyoye ashira ukuboko mu mufuko
ashaka kwisanganya agahetse ashize ukuboko mu mufuko buri kumwe akuganiriza kwihweza ko akakumara kurya kandi shetani iraguhagararira iyo utabona yajya mu ndiganire ibisutwe bitera soni kumva ntacyo bitwaye ngo nyuma karengano kagenda umukobwa nawe ubona ngo abafise yinyugusha abafise infection abayumva umenga nyene icyo muha iyo batari mu bantu yo gutora igiti akazibaye cyangwa kagiriki ibyo bintu n'ubupfu uva mu bwonko bwawe nk'umugore nk'uwo ushaka kumurongora ngo munyure ubwiheza niyo abagushatse umugabo nawe yahejeje ingufu ziba zimuheranye iyo arabaciye ubwenge umugore acafata indi position akimenya kandi nabyo n'ibikorwa n'abagabo bose bisaba ko mufise ubumwe muri mwebwe byo bintu n'urupfu muri ko murinjiramo sigo urumva wewe banza ubohotse nawe ubwira Imana uti Dawudi yigeze kuvuga muri Samuel n'abasomera avuga ngo abo turi kumwe ngo inzara zabo zose ngo n'amahoro iri ni jambo riri muri Bibiliya mugabo we nawe uwo mugendana ujye ugendana n'umuvumo ntubimenye ushaka wariya nyica cy'ubusambanyi mugari kid amniotic cyangwa likide vaginal y'umukobwa mwagamanye akabuto kiwe kuko likide y'umukobwa niko rubuto wiwe akabuto kawukijemo nawe katahuye na secret yiwe cyangwa yanyoye ikintu cyangwa ari kukanyuzi cyangwa ari kwashinga runaka cyangwa ari kukanini runaka nawe bitawe ngo bitanga umwana mugabo hari ikintu byubatse wowe urijana kujana muri we kandi umukobwa we yumaze kumwabira akwiyumvamo gusumba igihe utari bwamwabire mugabe busha niyo muhunga kwabiriye aratakaza kantu nk'ubi bibaza ariko arabaza utaramwabira ibintu wabibaza wahuruturira ko uko nyine muhungu yamaze kubona ubwambure bw'umukobwa arabakana ka barriere umukobwa naho akuraho barriere nk'ubu rero abahungu babiri bose bajya banjyame yakwemere babiri aho niburi ni batandatu ngabeje n'ubukiki nukuvuga utari ko yigurupfu rw'ubutware bwawe kuko ngo Zereshi yazanye urupfu rw'abahungu indwi bane bahamane mwisi y'umwuka mwisi bigaragara n'ibyo byabaye barababambiye nabishishani baragenda batwara abo barabica kandi Asoreshi yabisinye ubwambere ari wese nyine n'ubundi ni igitabo cya Esther 3 mugabo icyo bivuga gupfisha abahungu indwi ni gupfisha ubutware bw'Imana muri wewe gupfisha imbaraga z'Imana ubushobozi bw'Imana muri wewe niba utagomba kuba umuhungu w'imbundeke gusogira agahinda mu rugo rwawe gusogira umubabaro niba ukibona ko gifite amahirwe yo kubana n'Imana ikagushingira banza wipose amezi 6 yabagiye no bizumwaka ngabwira ni buri amezi 6 kandi ntumbwire ngo 3 cyangwa uzokwibeko kandi umuvumo ntuzomamagara mukobwa yitangoreza umuhungu numva gushaka ndabara y'umugabo wenyine mushura kwicara muri mucumba muri babiri mugataragara kubera ibiganiro muri kugira umugore azofate pose yavuga ati gizene cyangwa abimubwira ati burya rero nawe uri kuranduhisha raba tugire niba none umukobwa akiri kwasenanye emwe kabayo Imana nuko yamaye kubivugira kumugaragara tamaye kurunda ngo ndakoreka soze nabundi nabyinjiyemo nzibona ikibazo gito yene kwinyigisha yonyene ikibazo mfise kubera mba muhiragake yarambwiye kumusheri uwamushikanje ko yamugerageje ngo bajyamane bene abantu kubesha barabesha bene aba bariyitirira n'ababasabye batabasabye bene aba bariyitirira ibintu by'igikundiro kirekire atacyo bafishe uwazorongorwa n'umungu atari umukristo ari umukristo azorongorwa n'umungu abanje kumubohotsa bitaruko narongorwa n'umungu w'umukristo uwo mungu azobamara amazi w'amayibara umusheri wamushikanje ngo ko yamugerageje ngo bajyamane aranga nanje ndamubwira ati uze wihende muri abana gusa muri nje baje gusa narazina cyatwe na mukobwa yiyubashe uriruka mbe yamusabiye mbe kugira ndeka ndabwire nagize imiryango yuzuye ndayugurura ndavuga nzora umugabo yoka mbwira ati nditande kuri ndakwipfuna sinzi wigaze kumbwira ngo reka kujye nutose kuvuga ngo n'ababikira barabatongoza mubikira batongoza bagitwe n'ujya mwambaro n'abagitwe nibanga ubundi mbese shetani yagararira ubusamanyi ibagarira muri ye oya hazagira umugabo nyagaza mukiranga cyangwa agira karimi nkuka kubite kunde krendembo ubu ngubu itwengereyose none bimenyetso byose ko ndabizere kuvuga ko se murabumbatsa nukuvuga bari umukobwa ahagarariwe n'iyo shetani abantu umviriza umukobwa nasomana ngo niko ari mwiza kandi asomana ngo niko ari projet no ahubwo iyo umukobwa ahagarariwe
ni shetani y'ubusambanyi, naho yoja mu bayuda, naho yoja mu barabu, naho yoja mu bashinwa, kikaba ari ikintu cy'ibibera binini, ikintu cy'uruda. Abashinwa bakunda utuntu duto duto. Afise shetani y'ubusambanyi, umushinwa afise shetani y'ubusambanyi, azomwiruka inyuma. Ari posede uwo mukobwa wawe. Oya, reka dufate ko n'uwo Mungu yamusabye bahuriye kugira ngo bakuyamo ahubwo nikigeugeu. Nikigeugeu cy'umukobwa. Mwabakobwa babasaba musambane muriye. Babasaba musambane bigenze gusa ari inyama cyo kugira zikere ku muntu ko kugutora byo mworohera. Ntihakujya ko bambara Jeannette ku kuguru ngo bakavuga ngo abazambara kubera gushaza mu mbabarire. Mugabo ubundi Jeannette kare kiza ku kuguru ngo yavuga ngo nitandukanije n'umwe yabaye ku kuboko kandi biva mu itangura 37. Imuzo nchanganikishe nasomye biriya ndasobanukirwa menya n'ubuzima nabaye nubwo mubaye. Yubahishe kurugo yavuga ati numbona usiogope kuuliza. Nijyo jambo cy'igiswahili natanguye gufatana n'igiswahili. Ntutinye kubaza. Ni adresse n'igishika mutima. Ari inzoga ya masaka ishira y'igishishiro ongere kwihonda. Isaka. Ari inzoga y'ugwagwa ishira y'igishishiro gusa. Ari kazi ya Mustari na Primus ishira pancarte. Ubundi umukobwa nakubwira n'umugore wanakubwira ngo noka yansabye azokwica shetani tuma bamusaba nkani twese baragusabye mugani cyo twari imbundege z'ibyaha. Nani basubira uyu munsi nani bakiyari bose niba muri komera Kristo ni muzima sinafusaba nimero do telefone bamwe sibo bakora amatara abandi sibo bagira uwo frigo imodoka ari yase sivuguti guti arongera avuga nyiweze mu maso ngo avuga ati none ni yacu imusenyi bisanzwe bisenyutse ngo namubwira ngo uze wihene weje bebiko uze wihene hajya kubwira ejeje niyo toba ejeje arigiye kubwira reka ndeke kubihagarara ko iyo biyindi nyigisho reka nzoyigisha ku munsi w'Urwanda ibimenyetso bigaragaza nigeze kubwira ibimenyetso byerekana umusore wo kubyiga nzobereka ibimenyetso bigaragaza umukobwa w'umunyantege nke n'umuhungu w'umunyantege nke cyangwa ngo umunsi subira mu gisagara mushikanje niwe yamerekeje anera inkuru y'ukuntu uwo mukobwa dukundanye yaryamanye n'uwo musheri wa mushikanje arambwira uwabimubwiye nakubwiye ntiyagera usanga arahejeje arambwira uwabimubwiye ko ari uwo babana n'uwo muhungu kuko barapanze mushikanje abajije sheri wiwe yarabimwemereye ngo mbega nawe musheri wawe arapanze eka kenyero urapangira abandi bagabo kandi buri mukristo wose umugore wawe nagira ndamugeze sheri wiwe yarabimwemereye ngo nagira ndamugeze kandi umuhungu yagejeje umukobwa akamwemerera umuhungu acafatwa n'umwuka umubwira ngo ayo bakugahita mwabiri gaca mwabiri ataruka mukunda nayo bajije umukobwa yambwiye ko yagiyeyo kabiri agiye kuvoma cyangwa kumutira telefone nini aramakanira katabyo yigeze biba ahubwo ari urwango bamufitiye araga wene bavuze ngo yuba umuryango wawe abo bakobwa nk'aba turabarandura mu izina rya Yesu Kristo acarambwira ngo mbaze uwo muhungu je niwe nituravugana mama wiwe twarayaze arambwira ukuntu abantu bateranya ndamubwira mbwa nabo umuhungu w'imbondeke kwe Rotsi wo muntu wamushigikira nabana mu mutwe birenze ariko ni n'umuhungu nawe nuragira kubaseruko banzuga dukorana amafaranga ubanze urw'umuceri uhange unyicupa umenya kuvuga n'abandi bagabo ukira uruhinja banzu uva mu rukundo wabaye muri umunyeshuri ubanze uze kwitegurira kuba umugabo nturaba umugabo aba rero turabanse bitine nka Yesu Kristo mwebwe turabanse ndi umukozi w'Imana gani mu idini wari zo gushinga banzu gani wewe kuba umugabo cyo kubaza nyina wiwe nananye nari bukubwira ari ubwira none agire ati ko umukobwa wo mugenda yaragerageje uburyo bwose Imana yanjye ise yaramukubisha yaragize nabaza baramugwebe nk'indaya yawe avuga ati yo ndaya we yimura ko ubukotse ahubwo ndetse n'ukuru uri n'inkingi y'abagome ahubwo urabe neza Imana izokudiya nibusenga cyo kubaza nyina wiwe ariko muranuba ugabahungu umwanza bari mufiance
bose bateje kubaza mama ngo umukobwa wawe ni biki je nitera ko wamuko yasigaye ko muzoja misengera gusa murani ubahuka abahungu bubu ninde abateye iceke yisheshe ninde abakuyisheshe ku munwa no ku maso ninde abafutse igitambara urukundo rurabandanya ariko no amezi 3 arenga haraca umwanya bikagaruka ibyo ndamuzi ko byose mwawe cyo tuma iyo ni shetani byagarariye kandi wose umugore wawe atabanje kuboga geno banzu mwe misabi mwawe cyo tuma ndamwizera nkakibura ngora buri cyo tuma mwizera nkakera reka kugurisha amagara yawe nagenda kubwire ko atanu namwe na copy conforme original bigeze bagwa ko wari umugore wawe sibyo ko mwaryamanye ababajyamana telefone nini bya sekonda yimuha imigambi bya sekonda yibandanya nawe kuko kuva kera je umutima ikintu wese ku mukobwa no kumva yasambanye n'ubundi turi kumwe birandakaza cyane ico twemeranije no kubana none kubera ibyo twaciyemo n'igihe tumaranye numva mfise agahinda ko kumukatira nawe ufise agahinda ko kumukatira uri kumwe nawe bikwiye kumana Jesse mubwiye ngo mukatire mubwiye ngo mwemizabi va mu rukundo ubundi bigaragara ko kiri n'umwana utari mugabo seruko uhuye n'umugore azi kubaka we yo kuyoza iki po ari ngaho ukiri umwana ujya kubaza nyoko kiri umwana we uragera kubaka banza mwemizabi uvuga ngiye gutegura ufuma uvuga uti mebye amafaranga no yebi Android n'uwo mutaho bimuwe ese you like ukubishaka nimufise ubutunzi mugabo witandukanye nako ntuzoba ubutunzi udatanga icyacu nimusenga kuko ubutunzi uzomuha azogukoresha isoni ubwo bari umukobwa no kugenda gutakaza shano kujya ku mupfumu cyangwa akakira amafaranga umuhaye akayavanga n'amaraso yiwe kuko amaraso yiwe urayafise nawe yawe urayafise burya n'umumaraya kugira nimuzose uvuga ngo bantu baye umugabo bamutwaye baramaze kuryamana kuko amufatira ku mbuto yashashe akamufatira no ku maraso yiwe iyo amuhaye ubutunzi bararyamanye wa mugore akaba ari mu marege mu gutinyanga aca afata yabwa gutinyanga bwiwe akabuvanga n'ibyo kuryagira mugaburira burya nimutse byo muryango ibigabo byo bigendana n'indaya akayigana nakoze mugabo biriya babivuga ikibazo cyatangwa cyabongo kubeka imana ibutse imbuto z'abahungu n'abakobwa kwa mabira siguri sibutura n'umupira sikanzo n'ijuru cyangwa fata amafaranga umuhaye none banga abanyeshuri bagundika aba professeur ikugira ngo dushobora kugundika umu professeur cyo twarakikoze ku ishuri nimba nasije nagikoze twadufise umukobwa yarakundanye no mu professeur twarishuri ko bamaze kuryamana kandi cyari ishuri ry'ababikira ari muri nef ni muri cycle supérieur ahubwo na inférieur byarabaye kadufise ndamuvuze icyo yigisha baca bamumenya abantu twari tumufise yakundanye n'umunyeshuri niba twabwira ngo ari waza kuri surveillance wo mu professeur tutubiranye nuko ari mu gihe cyo cy'ubutinya yakira agasuga agashaka amaso akagatega akiza ngo batanguye gusinzira hari kindi kintu bahamura mugabo ni kubera ko yamaraso yenyonye nayo uwo mukobwa wamaze kunywanisha amaraso yawe nayo kandi ku buryo atari byo wireresheje sibyo nukuvuga aragufise mugafise n'abandi bahungu kandi bari bahungu umungu yakugusuga inashaka kumwibagira kugira mwibagire bisaba ko yaturi byabyo akaba umukristo yutsura banzu uve mu rugo rukundo na yindi nama nimwe mugiri ibindi byose kandi bigirwa n'abapastor n'abapatiri niba ushaka kuzogira cyo hetu utari udafise trouble mental hari abagabo bambuye ipantaro bagenda n'amajipo umva yambara costume mbwa yambaye ijipo agenda yivuga namwe barabara meze nyawa ko ndazitwa n'inca musarirako bonezane brijore neza nikiri akuruka bisa akavuga akaguma yipfugana kubera guturubuzwa n'abagore nukuvuga umugore gusumbya ubwenge mu isi y'umwuka kandi ubwenge afise subwimana n'ubwenge nyamaswa wewe uri umuhungu w'inje batebye ndaguha akarorero kubaza nyoko nyina w'umukobwa ngo ni wo mutera agahinda nimba umumutaye nimba ugira iki noneho niba mubwiye ngo umurere mwemiza mubwira uti nzogutunga kuko n'ubundi si ngombwa ngo uzotunga umukobwa afite ubutunzi bwinshi banza umugera igihe runaka mubwira uti kuko akiri mu minwa y'ababyeyi ngo ayemiza bye nk'uko ntarakoresha ngiye kukwiga imico yawe genda yameze 6 sindi mu rukundo nawe kandi sinagutaye ngomba kwitegurira kuba umugabo nagutegurira kuba umugore none ugira abakobwa bose batungwe n'abafiyase babo kwari n'ububwirage mufise misira
ikicoco nutabanza kumuha mizabye ngo usabe Imana kandi n'ubutunzi bwawe uzomuha buzohamurirwa kuko n'umukobwa amaze kurongorwa n'abahungu barengo akarangorwa n'umuhungu yinjiye mu maraso yuwi muramufiyase wa muramukatiwe nukuvuga bari munashobora no gusenya urugo rw'uwundi afite shetani maze kumuhagararira iyo shetani ngo gwana gusenga no kwisonzesha iyo beneyo iyo birimo bakeneye kwisonga batabikeneye bavuga uburefu ndavuga ikinyoma ibintu mereje ko birambabaje rwose hamuto bifata nkama byombabaza cyane reka mbere titire nandike ko umuhungu akeneye kuresha ro Kristo nahicaye ibi nibyo biriko bitubuza amahoro handi tuvuga ngo ni kubera ko umuhungu w'intungane ataronka umugore w'intungane aresha ari imbundeke niyo tuvuga ngo abakobwa ni kubera ko umukobwa areshwa ari imbundeke uri kurarasha uri umunayive si ibintu byose tuvuga ngo birera ibyera byose samata mukamanda gusabye tubwirire ikigongo abana bacu baho ubwenge ndasengeye umwana w'umuhungu kumwe n'abandi bahungu bose bari kugenda n'abakobwa b'iryarya sengeye abakobwa busumuka uburyarya sengeye n'abakobwa bari kugenda n'abahungu b'iryarya baha ibimenyetso bereka ko urubuta zoba ruhagarariye bakurindire bihangane uzohagararira urugo rwawe kandi barindire abakunzi babo babohoke kugira ngo batunge urugo rukubaha mu izina rya Yesu Kristo amaraso yiwe ni yeze ubwoko bwawe mukama ndagushimiye kuri iki gicaniro kubyo dukoreye ngusabye ubudahangarwa bwawe impuhwe zawe urukundo rwawe ububasha bwawe bibe kuri twebwe mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umunezero amen amaraso ya Kristo tubohore twese inkingi z'ijuru zirinda ubuzima bwacu tubane guteturwa mu makuba y'ubwoko bwose mwarahezagiwe komera Kristo ni muzima